Gasa, iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, iti biag. Presi, ay-ayatan ka unay-unay. Amunday ta. Juan, marignak ka na pudno ka kanya. Ngam Ruel, kasanon ti aginam. Pudno nga adda anak mi ni Jessa. Ngam kinapudno na. Agaw-awit aklaan kan kuha na para itubing. Ngam saan ko ngay ayatan ni Jessa? Patyan na kuma. Si kate ay-ayatek, Presi. Agyaman ak nukas na. Nukas na matlaan. Kasaritam ko man ni Jessa. Tati ubing laangan ti ikam iti sustento. Ha? Maawatan na kumano apay akas tati na ibaga. Wen, maawatan ka. Ngam dumteng to da ita. Saan pa'y nga ita? Umadanin. Anya kamatan, Ruel. Intex kumatkan ka, amasapa ka nga agawit. Ngam apay nga itakalaang. Ha? Imbagak lang nga rudan, nga adda tirikrik naan ni baby. Ngam kaslaawan lakan ka. Narabyanak nga road ta nag-overtime makiti trabaho. Gan apay nga minaya. At da inasikasok nga road. Kanayon akasta. Ag-overtime ka, no ag-overtime ka. Ngam no maipapan kumamot tan iti anak ta. Ikam kumamot iti oras, Tayta ka manin ako na ako. Di ka makawaawat. Anya? Syakpay at talaga ti saan ang makaawat? Makapaasar ti kastoy. Uray anya ta ramidag ang mga explain. Di mo matlat ta mauawatan. Anya? Awan nga rod ti rabii, asaan kami nga agsinongbat kini Ruel? Apay nga, friend. Kasanumat ngamin. Awan apulos ti oras na kada kami nga agina. Ha? Kanayon na nga irason ti trabaho na. Ay, una yung amat anak mo. Di na panunutan anapateg, di may papay nga oras iti anak. Uwan nga rod. Ngam awan mat. Di na panunutan. Pampanunutak nga rod. Nga addan sa ti saan anasaya at nga aramidan na. Ha? Apay anak ko nam ti kasta. Wala. Taawan lang nga rodon ti oras na kada kami nga agina. Ngam no sumangpat. Ti mo't cellphone na lata ti mingmingmingan na. Di na pa'y maibatan. Kan umanisang nga agchat-chat. Ay, sons. Daytan, Jessa. Nasken apaliiwam anaimbag day dyan, well. Dayta ti science nga, dati saan anasayat nga aramidan na. Kunakbot kin ka pare. Sarda nga mo day tangar aramidan. Ha? Kasano ngayon umamuan ni Jay sa day tangar aramid mo? Pare, awan laban ni Jessa. Gaputa umunay ta amin. Saan kami mo ta nagkalaysa? Anya? Saan kayo ang nagkalaysa? Ngam adda anak nyo? Awan marami na pare. Ta saan kumot ngay ayatan ni Jessa? Ni Presi tayo atak. Kat nagaw awidak ijayan ni Jessa. Kapula ang iti anak mi, pare. Anya? Ay na pare. No para kanyak. Ang firmat piman iti part ni Jessa day tangar aramidam. Ha? No kastamot lang. Kasaritam iti nasaya. Tapno saan amang namnamakin ta? Dumteng to na ita, pare. Saan pa nga ita? Ay, jak ammo no niya ti pampanunutan pare. Awan makunak ka ni Jessa. Ngam no apay mo't nga isuksukat mo. Apay pailang nga nagawid ka. Di ka lata anagyan ijay ayan ti trabaho. Ta nag-overtime ka, aginggat kay kayat mo. Anya? Kanayan mo nga irason ti trabaho. Tagayam, addasan anasaya at nga aramidan. Anya ka din day tayo bagbagam si ka Jessa. Di ka nakapaglibak pa'y. Amok nga adda babaim. Ni Presi. Anya? Sino tinakaibagakin ka iti day ta? Saan nga importante no asino? Ti ibagam kit di, podno?
Tapno ibagakin ka, Jessa. Wan, pudno day ta damag mo. Ngam saan mo nga ibaga ababaik ni Presi? Gaputa saan tamat ang nagkalaysa? Mawatam? Aniya? Tapno mo man niya. Pilpilitak laeng nga agaw awid ditoy. Kan saan aparakin ka, no di kat para laeng iti anak ta. Ha? Ita ana amuam ti maipapan kini Presi. Awan ti laban mo. Gaputa saan tamat ang nagkalaysa? Mawatam? Diyan mo, noan ya't pagkurkuranga kini Ruel. Tapno aramida na kanyang tikastoy. Ela, bayamon, friend. Tano'y pilpilit mo lang tibagim ken ko, ana. At damat masaktan ka. Mariribo ka na. Noan yan ti aramidak ita. Kasano kami iti anak ko? Kahit mo sa wen, pimanawan ni Ruel, iti purding house yo. Owen, friend. Ay, una yun na siya, Ruel. Talaga na ulaw. Saan nga pampanunot. Ay, nga mala, bayamon, friend. Tinapating kita, kat adakin ka anak mo. Iti ka ano man, sandang agbalin anaragsak iti dayja, Presi. Gusto lang tinaramid mo, Ruel. Ha? Toxic ti panagdenayo. No saan mo mat nga ay ayatan. Husto ka, Presi. Ngam, bayamon. Saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Masakit lang ti ulo ka mang pampanunot. O sige, aginala ka nga ron. Amok anabanong ka nagapoy ti trabaho. Mangisagana ak iti pangrabyan ka. Agyaman ako na, Presi. Talaga gaya mapinanawa mo na kita ginam, Ruel. On pare, anyay nga ron. Kat saan kumat ngay ayatan ni Jessa? Anya? Agsaysayang kami lang iti panahon nagdenden na. E din to ta saan kumat ngay ayatan. Ha? So, pimanaw ako na. No may ipapan iti sustento tanak mi. Ipay ko. Ngimno ti ayatek ni Jessa. Pasensya. Dahil tatibanag adyak may pay. Ay, unay kan pare. Panagkunak pare, gusto lang na dyan inarawin ko. Bayat ang asaba pay. Ngamin, amo, nga agdala ang amasaktan, no itantan ko pa'y lang. Akyaw, anak ko. Awan nana. Naku nana iti amangtad. Ngam awan matit itad na. Jakmat kayat. Asyak ti mapan iji pagnana adanda kini Presi. Tapno agpakaasi amangtad iti sustento. Adam trabaho nanang. Anya? Umdas mat ti matmatgadak iti binulan para kada tayo iti anak ko. Ngum anak ko. Responsibilidad ni Ruel dayjay. Tapno saan asika amin ti mangi-provide iti masapsapul ti anak yo. No talaga akayat na ti mangtad nanang. Isu ti agdisnudo amang yag dito'y balay. Saan kat asyak ti mapan ijay? Saan mo't a-pride? Nga makapaibaba iti dayaw kas may sangay na. Ama, nakaragragsakak amang buybuya iti anak ko nga agay-ayam. Nakaragragsak. Nagpaspas at talaga ti panawan. Kasla ka anong laang idi baby. Anak ta ko nam ah. Imbilang kumutin kas pudpud nung anak ko ti anak mo, Jessa. Agyaman anak mo kasta, Joren. Maragsakan akmat para ken ko ana. Nang runa no, awagan na kapapa. Naimbag ka pa'y. Taam mo nga isakit ti anak ko.
Ngam tipod no nga amana. Pulos. Amom Jessa, naglakati agbalin nga ama. Ngam nagrigat mo't ti agpakaama. Iso adakkel apagyamyamanak kan ka. Gapo iti panagayat mo kada kami nga agina. Awan na nyaman na. Kinapudno na. Basit lang nga panawen. Agkalay sa tamutin. Nayunak lang turnong ko. Nagawan abain mo, prese. Apay naaramid mo, taytoy. Ha? Pakawanin ako, Maruel. Anya? Panagkunam ka di, kat basta latan ang mapakawan kay ti daytay na ramin mo. Agasaman, tainyawid mo pa dito'y dagos taday jay alalaki. Pakawanin ako nakmanan. Ngamjak mailibang ani Clyde di ay ayatan. Anya? Sakbay asimangbay ka itibiyag ko. Adan ni Clyde. Nabayag laang anaawan. Gaputa nag-abroad. Ngam itata nagsubli. Jak mailibak ng aging gaita kat ay ayatak lata. Awanan kay tibain. Pinalawak ti pamilyak gapukin ka. Ita, kastoy ti isubal mo kanya. Sige! Tumpaan nak aging gat kayat mo. Basta kalpasan ti panagsarita ta. Pumano kan. Kat pang-asim ta saan kan nga pakpakita kanya. Saan kan ngay ayatan? Apay ngayon may kaditi balay. Anyat gagarang. Agyaman ak Jessa. Gaputa pinastrak naklat ta. Imayak, kaputa kayat ko asarong karang tanak ta. Kasta. O sige. Urayam amariin. Nakaturog pa'y ngamin. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka lang dita. Mangisaganak iti merienda. Agyaman ak Jessa. Anya nga kan tiga po nga imay nerwel ije balayo. Pinasyar na lang ti ubing, Joren. Jakmat ipaidam kan kwa na. Gaputa isukat nga ruti amana. Maawatan ka. Anya ka laki din na ya. Awan parikot kanya. Nga uray umay na sarong karan. Agyaman ak no kasta. Kunaklaki tino makaungot ka kanya. Awan ti rumbang apagungtak. Gaputa amok mat. Kun adda pa nagtalag ko ken ka. Asak lang ti ayatan. Husto ka iti daytang imbagam. Sika lang ti ayatak. No agkit kita kami man kini Ruel. Kat gapu laang iti anak mi. Co-parenting laang. Kumbaga. Anya? Nagsina kayon iti dayjay apresi? Wan Jessa. Kinapuno na. Awaning tamo kapapanak. Wano pagsubyak. No sana sika. Anya? Pangasim. Di mo ko maipaidam ti anak ta kanyak. Iti ka naman. Saan ko ngayon paidam ti anak takan ka? Sika ti basta latan anang talikod kada kami. Gapo iti babae. Ngamawanan dayjay. Gapo ta inaklon kumatan. Iti kaano man. Saan ko nga insuro iti anak ta, aguraan na ka. No di kat insuro kan kwa na. Asikalat ta ti amana. Agyaman ak Jessa. Kapot oray ka sa ti kinatagas ko nga ama. Kinasawa kin ka. Kat nagtali na idlat ti kinasayaat mo. Awan magunod ko, no panggapak ti agibalas. Iso abinaybayan kay lata.
No maipapan iti anak ta. Sarong karamlat ta, anytime. Ngam dayto iti maibagakan ka. Di nakiraman apakibyangan. Gapot adamatan bukod ko abiyag. Arumbang laang asaan mo apakibyangan. Anya? Agsarita ta. Maipapan laang iti ubing. Co-parenting laang, Ruel. Tiawanan ba'y na lalaki? Kalpasan ti amin, ang sublimot lagayam ken ka. Kunak nga rod no isudan kini presi ti agkagasat. Ngam saan mat gayam? Hadayamat ti happily ever after a relasyon ang alat ti sana nasayahan. Awan ko naktumat. Ita, kasla nakakaasi no umay ijibalay. Ay, Ngam anya kay nga rod. Asi laang kas may sa agayam. ay rumbang lang. Pangaasim ta saan mo na sublian pa. Makunak ka nagasat ka kini Joren. Iso nga iunay-unay ko ken ka asaan mo na sublian da jala lalaki, friend. Nung naaramid nan iti na minsan, posible nga aramidan ng tumalen. Jessa, itay ka pa'y palpaliwan. Ha? Kastaw na pa nag-is-isam mo. Kabayatan ti pa nag-cellphone mo. Asino ti kachachat mo? Ha? Apay, anya ka di ti parikot mo? Kat agi sa maklata Apay, makaungot ka? Ha? You don't have the right in everything I do. Ada bukod ko, kan bukod mo abiyag. Umuna iti amin. Impakaawat ko kan ka. Ako parenting laangan ti adda iti nagbaotan ta. Para iti anak ta. Ngam no maipapan kanyak. Awan ti rumbang apakibyangam. Gaputa saan tamot anag kalaysa. Akas iti kanayod mo nga ibaga iti kanya. Anya? Imulam iti panunot mo. Ako parenting laang ti kaaddam ditoy. Awan ti rumbang apakibyangam. Apayakas ta tila nga, Ruel. Ah. Pasensya ka kumahan iti panagsasao ti anak ko kan ka. Ayos lang tayo dyan, Ana. Diyak mo na mapabasol ni Jessa. Napayakas siya iti panakilangan na kanya. No daman ti mapabasol. Kat siyak na ita. Kinapudno na. Kastaw na'y ababawi ti mariklik na kita. O sa anak ko man nag-aramid iti sana ng sayahat. Nalabit. Aging gayta, da kamilat ta. Ay, Aklo na ka siyak tinagpitot, Nana. Siyak tinagkurang. May sakit at panunutan. Ako parenting lang. Tiyad tinagbaitan mita. Ngamidi, nakaragragsak kami mat. Ngam dinadahil ko lang, Nana. Isang pasol ko na ito. anya ngay nga rod paro. Adal day taken ka. Asaan nga amin abanag apanawam, ket mabalin mo lat taasublion iti kaano man akayat mo. Gusto ni Jessa, Nana. O saan nakarumbang nga makibiyang iti biyag na ita. Gaputa saan ko ngayon parik na ti ayat ken pamatag karag iti gundaway akasapulan tak nga gina. Nawan maramidak, ludikat aklunak ti amin. Ruel, Pagyamanak pa'y kiti, turay kastoy ti set up mi. Kat saan nang ipaidam ti anak mi kanyak.
Nga uray kas taon ay ti kina-irresponsable nga ama. Anyat kahit asawan da ito'y invitation, Jessa. Ah, invitation ti panagkalay sa amin kini Joren, Ruel. Ha? Wan gayam. Saan ka gayam nga aware anya? Anya? Kaya't ko laang nga ipakaamukan ka. Ani Joren tinabayag akaayan ayat ko. Siguro, adadwa atawan ang napalabas. Manipod pinanawan na kami. Sakbay ang nagdaton kanya. Anya? Awan mat makunakan ko na. Gaputa responsable mat. Kan mapagwadan nga ama iti anak ta. Ti anak ta, abas talatan pinagtalikudam. Jessa. Adakan ka. No agtalinaad kalata ditoy para iti anak ta. Ngamno ti panagkunam. Kat kasla ka nga angin para kanya. Nawaya ka apumanaw. Ngamno para iti anak ta. Ala. Agtali na adlat ta. Ti co-parenting iti nagbaot. Pagayam, di tan tinagibo. Asino man day ta ako, Mario? Ibagayo ken kwa na. Asar dengan nanti panagar-aramid na iti istorya. Asaan mat apod no? Taamangan no idimandak. Gapo iti kastang aramid na. Uy, Jessa! Aday bagak ah! Ha? Anya mananday tanga ibagam? Panang dadaol ka di manan? Ha? Ko ha? Nakitak nga min ni Daniel idi kalman iji parke. Adamot ka duha na babae. Anya? Hoy, LV. Kas iti nakunak idi. Uray aggayam ta. Saan ko asayangin ti panaggayam ta? Gapo iti kastang aramid mo. Day talamang daddadaol ti ammom nga aramidan. Ha? Amangan mat no ti kabsat na ti bagbagam. Kabsat? Kabsat ti kasday kaswit? Anya? Angam ala ah. No saan ka amamati iti ibagbagak? Addakan ka dayta. Imbagak laang tinakita. Kan adamotan kan ka no guraan nak agayam mo. Awanan ka itibain. Imbes agayam ka. Isakit na. Ngam dadaalam pay lang ni Daniel kanya. Uray awan gayam ko. Nukas matlakan ka. Anya? Ay na friend, ti kasayatan nga ranitam. Paliiwam ko ma, ti kayan ayat mo. Ha? Anya ti amom, nupod no ti dandanon dagan ka. Saan mo lang mo? Ha? Kaya't mo asawan? Naipadamat ti panunot mo iti dayjay nga Elvi? Saan madagasta, friend? Ti ko lang, paliiwam ni Daniel. Anya nga iti amom, nuluklukon na ka. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Amok analablabas pa iti panagayat ni Daniel kanya. Di na maaramid ti bagbagayo. Ay kat nasayatan o kasta. Sabay la ko mga rod, ta nagbidot dagiti data o kadagiti idandanon dakan ka. Agpudno ka man kanyak, Daniel. Ha? Ado nga minti mangibagbaga kanyak. Nga adda ka no sa bali abamai akanayon mo akadwa ijay ili. Pudno ka di. Asino ti chismosa ang nakaibaga iti daytakan ka? Saanan anas kan no asino. Ti kanyak lang. Sung batam ti saludsod ko. Jessa, si kalaan ti ay ayatek. Napudnuakan ka kunak manen. Jessa no ay ayatan nak, kan ada pa nagtalik mo kanyak. Saan ka basta mamati iti bagbagada? Daniel. Iti agayan ayat, saan ang maliklikan nga da pa nagdadahil iti tattao? Ngam saan ka kumabasta mamati kunak manen? Si kalaan ti ay ayatek, Jessa.
apaya kasta ti panagsinnaay mo si kabaklan. Hay manan, hanya ka mo ano niya ti bagakan ka friendship. Ha? Diyan kaya tapasakitan direk ngam. Ay, Anya ti kayat mo asawan? I was walking down the stairs yesterday at SM. Accidentally, I saw your boyfriend with another woman. Anya? When? Hindi nakita nak, kundilingad pa ilaang. Ngam nakita nga isuday dyan. Anya? Hinita kiti up and down. Kalbasan na, sinusilapak. Ay, no saludsudam kan kuana kat aglibak. Ay na friend, i-break mo an. Kunak lakit din no naiduma ka kin ni Elfie. Saan met gayam? May sakamat amang daddadae. Ha? Awan at talaga tinapudno agayam. Ha? What? Tapno amom anya. Dakkel ti panagtalek mi kini Daniel iti tunggal mesa. Iso nga amok asaan na amaramid ti kasta kanya. Jak pulos pa yan dagita nga ibagbagayo. Aging gaadyak na panaknakan. Oh, apaya kasta tilangam, Jessa. Kaslada parikot mo. Agpudno ka man kanyak, Daniel. Pudno ka di ti indanon ni bakla kanyak. Ha? Di kan agliwak. No bilang tapod na. Ibagam kumatapno amok tar aram ita. Jessa, manon adaras nga imbagakan ka. Asi ka lang ti babae ti biyag ko. Nga mapayapat patyong dagiti dandanon dakan ka. Ha? Apay, napatpatag ka di dagiti gagayem mo apeke. Ngam siyak, akaayan-ayat mo. Pasensya ka kuman iti na ibaga. Kayat ko lang amin asiguraduan. Nupudno ti bagbagada. No napudno ka, kan ada pa nagtalek mo kanyak. Saan ka basta mamati iti pamerditi at tao? Itay pa'y apalpaliiwod ka, anak ko. Kaslad na parikot mo. Nan, ibagam ko ma. Kiti kasta, matulungan ka no anyaman dayta. Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Daniel, nana. Kan mas naawak. No apay nga imblak nakmatan iti messenger. Anya, mariribo ka nak, nanang. Diyak ka mo no anya ti aramida. Ay, diyak ka mo no anya ti ibagak itakan ka, anak ko. Hindi pa'y lang amin nga imbagakan ka. Adalom anaimbag ti ugali na. Ngam ti kanayon mo nga ibaga. Nasingpot ni Daniel. Kandakal ti panagtalak mo kan. Anya ngay ita. Nana, amom no apay anaramid na kan katikasta. Amangan kit di mat no ti babae akanayon na akadwa ijay ili. Tinangiblakkan ka iti messenger da at Daniel. Anya. Nasaya at nasabat ka, Melvin. Oh, apay akastamot din tilangan. Kasla nagdagsin ti parikot mo. Ay na, no siyak ti ka, i-break mo ni Daniel. Ha? Ay, niya di kaya't masawan. Saan ka kumamasahari ti bagaking ka Lukluk ko nakalaang ni Daniel. Anya? Adaking ka, no saan ka mamati iti bagak. Nasingid agayem ko ni Daniel. Iso nga amin na mapaspasamak iti biyag na. Amok. Ha? Kabayatan ti panagayayat, ken panangipatpatag mo ken kuana, at damot sa bali nga ayatan na. Kutyak amo, no asino tinapatpatag kada kayo, iti babae akanayon na akadwa. Anya? No saan ka mamati iti bagak. Mapan ka ijay restaurant nga si dagi ijay SM. Kanayon nga ijay dangag kita, tunggal malpas ti trabaho mi. Ijay dangag sabsabat ken ni Ella. Itaman pa yan daw ka ngay may, honey. Naka-order ako ni Timakan. Itay pa'y. Ha? Ay, kwa, pasensya ka kuman ha. Adda ngamin impasangbot ni boss ng inaramid ko.
Awanan kay tibain, Daniel! Jessa, Pudno gayam ti bagbaga dagiti tattao kanya. Ngadda sa bahay a babae. Anya? Ket sika a babae. Apay, saan mo kadi nga among addan kaayan ayat ni Daniel? Daniel? Kaya't mo asawan? Luklukon na klaang? Jessa mabitlaan. Ella, saan ka aluklukwan? Sika, ti ay ayat. Anya, Pasensya kan, Jessa. Saan kan ngay ayaten? Iso apang ngasim. Lipaten ako. apay anaaramid mo kanyang tikastoy, Daniel. Jessa. Pakawanan na ko man. Aklo na ka nagbintutak. Kinapudno na. Planok nga ipudnok kan kati amin. Ngam, Ngaman niya, awanan kay tibain. Inayat ka nimpatag ka. Ngam kastoy daramidam kanya. oh, Ay ayatan na kadipaywan na sanan. lading itak, Jessa. Ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ni Ella ti ay ayat. Sapay na ko ma. Tamawatan na. Anya, Lipaten na ko. Lipaten kamaten. Aklon ta. Asan adatati para iti maysa kan maysa. Saan akon anaragsakan ka. anya. O anya ngayon ako. Mamati ka ka din iti bagbaga dagiti tattao. May papan iti kinababaero da dya, Daniel. No idi pa'y lakumadamo nga addan mangmangeg mo, asaan anasaya at nga aramid na, kat pinaliw mo. Naamuam kumadakos. Iti kasta, saan kayo anagbayag, kan saan kumaanasaktan tirik nam akas ita. Pakawanan na kumanana. Sa anak anamati kada kayo. Nagsakit iditinakom ko kada kayo. Ngampod numot gayam timbagayo kanya. Awan parikot kanya kanak ko. Kasta talaga ti ayat. No ipatpatag mo ti may sa tao. Anya aman ti bagbaga ti sabali a tao. Saan mo apat yun? Aging gaasaan mo ang napanagnakan. Napanagnak ako, nanang. Iso amamati akon alinuklukon aklaang dayja, Daniel. Nagsaysayang aklaang iti panawin ko iti dayja tao. Mababain kita kadag iti kagayam ko, nanang. Ha? Nangro na kada elfi kan bakla. Kastang unay agurak kadakwad. Ngam isudagayang ti husto. Ay, naawa na niya man na, friend. Tinabatag, katamo mo di pudno nga ugali na. One friend. Iso ang nakiwin na suwasakon kan kwan. Elvi. Pasensya ka kuman kadagiti na ilawan a panagsasaok idikan ka. Ha? Kinapudno na. Mababainak ka talaga kada kayo. Ngam inturturad ko lang ang timakisalita kada kayo. Awan day jay, Jessa. Kas itina ko na ni bakla. Tinapatag kat naamwamon ti ugali na. Iso ahusto laang nag-break kayon. Saan a-deserve ni Daniel tinapudno a panagayat? Ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan.
Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Gasa, itibiyang. Adda ka di pa panan yung inton bigat, nanang. Ha? Awan mo't anak ko. Apay ka di? Yag ko kumadagiti ubing. Ay kat hiyag mo lata aditi balay anak ko. Bantayak ida. Apay, sa dino ti papanam inton bigat. Imawag ngamin di may sa ako marit, nanang. Agpadalos ka no iti ko. Kan agpakulay matan iti buok na. Kasta ka di anak ko. Katuan iso ka pa'y maurnong mo. Kantap no adamot igatang mo iti masapsapulyo. Wala na. Nagmayat mo tanti na may anang kulay iti buok ko, mare. Siyempre alangan mat apagbalinan ka apangit. Si kakit di mat. Nagpintas ti buok ko. I like the color. Kat, mano amin ti bayadakan ka, mare. Bale 700 ti hair color mo, mare. Kan 500 ti panangdalos ko iti kukom. Karama ng J-nail extension. Iso ang 1,200 amin. O sige, mabit lang ha, mare. Oh, agtoy 1,500 mare. Bay amon jay baryak. Ha? Keep that change. Ay na. Agyaman ak unay, mare. Awan anyaman na, mare. Siyak ti rumbang nga agyaman kan ka. Gaputain home service na. Awan anyaman na, mare. Sika talaga. Ala, agmerienda tapay nga rod sakbay ka nga agawid. Adain sa ganak ang merienda para kadata. Kasi kamat gaya ti masabat ko, mare. Narabian ka man. Uwan nga rod, mare. Nagapuak ngamin ijay ili. Ha? Anyat na pan mo inarami di jay. As usual, mare. At namanin napan ko dinalos ti kukuna. Kan kinulayak ti buok na. Ay, wow! Sana all at talaga. Naimbag ka pa'y tadamanin income mo itangal daw. Si kakit di mat, mare. Manula ang matday jay. Naimbag lang at daigatang iti abasto, Sa bagay matket di, Ang, mas daawak man kan ka. Adamo tinatalaga da trabaho nila kay mo. Ngam todo kayod ka matlata. Ay na, mare. Uray adda trabaho nila kay ko. Saan nga umdas? Nang runakat adda ubing mi. Ay, pulos tupay nga awan mayawat na kanyak no maminsan. Kasta ka di? Amangan kit di mat no adda paggasgastusan na asabali. Pasensya ka kuman ba kay? Awan may yawat ko itakin ka. Anya, aldaw ti sweldo ita. Ngam awan mayawat mo kanya. Sa dino ti pangip-ipanam iti sweldo. Pasensya ka kuman. Adda ngamin napatagan ng usarak iti kwarta. Anya, unay kan Jerry. No anya la unay ti paggasgastusan. Naimbaglaangan ata at dapay tinabati anat gadak. Sana baling, italayang bakit. Hinton sumaron no pa nagsusweldo. Iyawat ko amin ang king ka. Rumbang laang, saan ama balinday tangar aramidam. Jak amo no anya ti paggasgastusan. Tadi mo mat ibaga, wano, adalam matan ti agsugan. Si kakit di man. Saan mo't bakit? Unay ka na ya. At dala utang ko abinayada. So nga wan na bati ti sweldo. Parikot ko nga rod no sa dino ti pangalaak iti allowance mi iti allowance nanang. Dandani pa yun maibus ti bagas mi. Anya? Ay unay yan ti asawam. No anya launay ti paggasgastusan na. Day nga rod ti jak mo nanang. Di na nga magko ni Jerry. Ngam na ko nanang at dala binayadan na nga utang niya. Utang? Kansa dino ko matinang ipanan na iti inutang na no bilang laang. Jak mo nanang. Ngam maamwak tumatlaang. No sa dino ti pangip-ipanan na iti sweldo na.
Taman pa nga may kakanyak, tapno umutang iti kwarta kanakan. Wan, Uncle. Awan ngamin apulos ti kwartak ita. Ah, apay, awan ka di trabaho nila kay ba? At damot, Uncle. Iso na lang ang tadyak amuno sa dino ti pangipanan na iti sweldo na. Awan ngamin mayaw awat na kanya. Ani? Di kay madanagan, Uncle. Apaman nga addamat gadak. Bayadak tumat laang. Sige. Mano ay ati utangam, piya. Uray 2,000 laang, Uncle. Sige, mabiit lang kanakan. Ala, tiwalit ka o si Led. Agyaman ak unay, Uncle. Oh, apil nga itakalaang. Rabin, Pasensya kan bakit? Adala na pati ka na panak. Ha? Napatag. Anya day ta. Kasla ka na yun matan akas na. Di mo pa'y ibaga kanya. Ay, awan day jay. Anya? Adda ka di jak amot, Jerry. Awan. Nya kalaki din na ya. Ala, maturog kan. Mangrabiyak lang, maturog mo tayo. Anya? Ang damat na itaimat mo, Mare. Aglakla ko kagaya man iti merienda. Wen mare, nasken adobli kayon. Ngamin, saan mat akanayon nga addag padalos iti kuko. Wenno agpakulay iti buok kanya. Ah? Malang gumatang kakit din iti lako. Naimas daytoy. Ay, diya ka mo, no kasanok nga ibagakan ka daytoy. Ha? Ay, agpakpakarigat ka nga sa politi kwarta. Tapno lang ada maigatang mo iti kasapulan dagiti anak yo. Ang nilakay mo. Ay na! Anyat kayat mo asawan. Ay, pasensya kan ha. Ay nga, naskan nga maamuam. Ako, Mare. Ada babae ini Jerry. Anya? Ay, pudno dahi ta, pudno. Isu dahi ta ti makagapo, no apay nga awan mayaw awat na kan kaasweldo na. Anya? Saan lang nga siya tinakakita kan kuha na Mares? Gimatang iti gatas ti masikog ijay pharmacy. Ikod, nagsuit da. Anya? Amo matan, chismosa ak. Dinamag ko jay agbambantay jay pharmacy no kanayon da agumatang iti gata si jay. Ket ay na, puwan kanwa. Ay, dayjay pailaan nga imbaga jay pharmacist. Amo ko na akabit na dayjay. Iso amanibo dita. Bantayam ti gargaraw ni Jerry. Ala, gusto ko man day ta panagsangsanit mo, anak ko. Tsaka mo na niya taramidag nanang. Tsaka mo na niya tibaga kini Jerry. Pagkalmao ti bagim. Kat kasaritam ti asawa minton sumangpot. Nanang. Saludsudom nga umuna, nupudno tinadamag mo. Managkunak, pudno nanang. Ngamin, manon ang bulan na nagbaliw ni Jerry. Malaksid nga inaldaw ang marapian. Awan pa'y apulos mayawat na kanya kasweldo na. Kanadlaw ko, uray tangat rapi. Adda kay ninawag na iti cellphone na. Aniya? Diyak idi kaya't apanunutan nga da babae na. Ngam idi imbaga ni bakla day ta kanya. Mamati ako nanang. Mamati ako na dakabit ti asawa. Apya kasta lang. Kasla nagsangsangit ka ba kay? Wan! Nagsangsangit ang kapoy tinamuag, Jerry. Ha? Anya ti ibagbagang? Awanan kay tiba, Di ka man aging didi nga awanan mom. Ha?
Isumat lagayang mga 1 apulos ti mayaw awat mo kanyak asweldom. Gaputad da babae magasgastusam, kasta ka di. Anya? Oh, nakigtot ka. Gaputa na amwa kung tilimlimad mo. Agpudno ka kanyak, Jerry. Agpudno ka kanyak, Jerry. Agpudno ka tapno amok dar aramidak. Pia. Awan apulos tinanak. Kurang lang aramidak ngal daw tirabi. Tapno lang ad namat gadag. Ngamsi ka nga ama kinasawa. At dagayam sa bali apaggasgastusam. Naimbag pa'y jay kabit mo. Maigatangam iti gatas na. Ngam dagiti anak ta. Pulos! Nasaysaya at no agsina talaangan, Jerry. Ha? Sana bali, kabailak mat siguro apadakkelan dagiti ubing asyak laang. Aramidak ti amin. Mamati ka kumakanyak. Siyak ti asawam. Isu apat siyem ko matibagak. Ha? Awan kinapudno na dagiti indanon dagan ka. Awan babaik. Pangasim. Mamati ka kuma. Namimpinsan anapukaw ti talagkoken ka. Nagdagsan iti baro kong apanunutan. Noan niya tinagkurangakan ka. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Pia. Nagsakit tapno amom. Impaay ko amin nakabailag para iti pamilya. Sika nga ama ti rumbang kumaamang itakdar ka na kami nga agina. Sika pa'y na tinagaramid iti banag nga amom apakadadaalan ti pamilyam. Ay, ulbod nga asawam. Kasano kumasa na pudno nga da babae na? Adon ti tattao a makapanagnag iti dayta. Mari, No kayat mo, kaduan ka ama pa ni Jay Ili. ha? Ijay ka na yun na paggatangan na iti gatas da a babae na. Sigurado ka? Aywan mare, awan pagdanagam no siyak ti kaduam. Sige, mapantain ton umay alawas. Makumikumakpay ngamin ita. Gapot na ado ti agpadalos iti kuko. Naggapo ka kadimanan iti ayan ti babae. Ha? Amangan no san ka pa'y anangan. Amangan no di nakapinakan. Ingka mangan. Adda imbati ni amakan para kanta. Pangasim kuma. Daitang iwat mo. Amangan lumangag dagiti ubing daitang ibagbagan. Ha? Apay. Mabuteng ka ama-amwanda. Wan no mabain ka. Awan ti dakes nga aramidak, Pia. Isu nga awan ti rumbang apagbutngak wenno pagbainak. Ti ibagbagak laeng. Amangan lumangag da. Ket panunutin da apud no daitang ibagbagam. Di ko namkit di. Pudno ti bagbagak. Alam, panawan nak dito'y. Tamangan noan niya pa'y ti saan anasaya at amaisawang kukan ka. Rabiin, hindi matin lumabas ni Jerry dito'y pagpalpaliiwan ta. Mabiigla ang mare. Sigurado. Ay, ti asawam da jay. Oh! Ada imat na adaya per. Ay sos, madlaw nga agdardaras. Dito'y kanaang asit gak ti asawa. Jerry, Pia. Anya ti... Apeng adda ka dito ay. sikat ti rumbang asaludsudan. Ha? Apay day tadaya per nga imat mo. Pangipanam iti day ta. Ay. Sungbatam ti saludsud ko. Pangipanam iti day ta. Sumungbat ka iti nasayaan. Hindi mo kaya't apabainan ka dito'y kaaduan ti tattao.
Mabalin ka din ijay tanto balay ngagsarita. Apay pay lang nga ijay balay. Addaak lang nga ruden ditoy. Apay day tadaya par kunak. Kinapudno na, nagpas nga ni Jocelyn. Anya? Pagawanan na ko, ma. Nagbidutak. Awanan kay Tibael. Ah, Nagpudno ka mat lang. Apay aramid mo kada kami ti kastoy. Apay! Pia, pangasim. Pakawanan na ko, ma. Aklo na ka nagbidutak. Nagbasolak. Saan lang nga sika? Nudikat ng runa dagiti anak ta. Nagkalay sa ta, Jerry. Ngam ikan ka itiwayawaya. Saan ka kontraan no anya man ti pagragsaka? Ha? Diyak kaya't ti adupay asawa. Agpili ka. Da kami, wano day chay a Jocelyn. Agpili ka. Pilyam no asino ti among itibagim anaragsak ka. Awan serbi nang agdeden na tayo. No awan matayat kan patagmikan ka. Ay ayatin ka unay, Pia. Gandag iti anak ta. Nasulisog aklaeng. Kat no bilang ada obligasyon ko. Jay ubing laheng. Saan? Takdaram ti obligasyon mo kadakwada. Kas itinang ko ng itay. Ikan ka iti wayawaya. Nga uray data tinagkalaysa. Saan? Pangasim. Urnusin tati amin. Ikarik. Ipamaysa akong ti panawin ko kada kayong haginak. Saan? Pumanaw ka. Pangaasim ta ikan na kumaiti pagtalnaan ti panunod ko. Amok anaragsak kay iti daitangay naramin mo. Gaputan no napatag kami kan ka. Saan ka basta masulisog? Ken iti ka anuman. Saan nga excuse ti pan nakasulisog mo lang? Amom iti bagim ti ibungan. Ngam inaramid mo lata. Isu asaan apan nakasulisog dayta. Talaga akinayat mo, Jerry. Dexter, Saan man? Apay, awan ka di apulos ti text na kan ka? awan nga rod. Sipod nagbayag ijay lugar anapanan na. Aniya? Juan Agnes, madanaganak nga rod. Amangan no adamot tinapasamakan ko na ijay. Ay na, jak la mamati akas tangag paiso, Arlene. Ha? Di ka masaksaktan iti dayto nga ibagak ha. Amom ka di? Damo pa ilang apan nakakitak iti nobyom. Madlaw na saan amatalak a lalaki. Anya? Wan, iso nga isaganam kiti ti bagim. Taamangan no adda kiti sa baling aramidan na ijay. Ay na, talaga naragsakak, takadwa ka, Rina. Kan, saan ka, KJ? Kasta ka di, Dexter. Wan, Rina, isungarod anayin labak adagos kan ka. Anya? Wan, Rina, punot ibagbagak. Ay ayatan ka, unay-unay. Ngam kas... Di ka kumamod agsaw iti kasta. Agnes! Aklo nam laengan analpasan ti amin ka na kayo. Kat agkararag ka. Amasarakan mo talaga aparakan ka.
Sana bali Saan laang mat ani Dexter ti lalaki dito yung lobo? Pare, masikugan ni Rina. Anya ti plano mita? Wan nga rodan, hold. Jak amo ti aramidak. Ay na, kasano di mo ang mutaramidam? Kit nagayatan nyo dahi tadwa. Wan. Ngam, sa anak-anak kasagana iti may nga obligasyon. Ay na, nalpasen ti amin. Isu arumbang lang at akderam dahi ta, pare. Ah, Mawatan na kuma, masikog ni Rina. Isu ajak kumakayat ngagdindin na kayo latta ditoy. Uray pumanaw kayo pa'y kuma. Agawid kayo. Uwino adda kada kayo. No sa dino ti kayat yu apapanan. Sana bale? Ta saanin na makatrabaho ni Rina ditoy. Gaputadakkelin ti tiyan na, pare. anya. Nalawag tinanggag mo, pare. Gaputadyak kayat ngagkadkadwa kayo latan dito'y pisto. Sakit masikog ni Rina. Amangan no ibagaki din na Arlene akan kanunungan ka. Sapay ko matamawatan na. Mabalin mo tagtrabaho dito'y pisto. Ngam day takit no isimpam ti biddot mo. Ingka kasarita ni Arlene. Agdawat ka iti pamakawan. Kat apaman na makapagsarita kayo. Ikalaysam ni Rina, pare. Ngam, pare, awanan pang gadak. No papanawon na kami dito eh. Ngam saan nga rod amabalin nga gigyan kayo latan dito eh. Kinunakmot kin ka, pare. Amabalin mo ti agsubli dito eh. Apaman ama ornos mo ti biddot mo. Apay di ka man lagumatang itinaimas asidaan, Dexter. Ano sama? No anya ti adda? Amumat. Nababalaan ti tangdan ko. Ije pagpapaayak asyap. Ay na, makauma ti kastoy. Anya? Ha? Agbababawi ak asimurot ken ka, Dexter. Kunak ano ipayan nak itinanam ay abiyag. Akas iti kanayon mo nga ikari idi kanyak. Maipaayan ka kuma. No amumat ti tumulong, Rina. Anya? Tapabasulan nakpay ita? Ha? Amumat asyak ti agaw awir iti anak ta. Kasano ak ngarod amanggad? Saan aday ta ti kayat ko asawan, Rina? No kumamot amum ti aginota, adda kumamot urnong ta. Adda kumamot igatang ta itinaimas amakan. Ngam saan mat? Taday talabado, kaskadaan niya ladita tigat gatangam. Di ka aglablabas, Rina. Tano kunam ama umumakan kanya ka. Idi pay lang ano umakan ka. An-anusan ka lang, gapu iti anak ta. Ngam laglagi pam, asaan tapay anak kasar. Isu amabalin asinaan ka, iti anyaman nga oras akayat ko. Anya? Takas tati ibagam ita kanyak. Apay, kayat mo ka di asublan ti sigod anobyang, ha? Dexter! Wan! Gapu ta adahi o anak nakam ngam iti sika. Anya? Kunak ngamin kan kakat. Masarakam ti lalaki at talaga aparakan ka. Wan nga rod, Agnes. Kunaklakit din no awanan ti gusto kanya. Iti ray ta akinapintas mo? Awan kiti ti mangayat kan ka? Kan maysa, professional ka pa yun. Ay na, saan aday ta ti kayat ko asawan, Agnes? Tinapalabas ko ti kayat ko asawan. Ay na, awan patok tinapalabas. No maipapanon itinapudno nga ayat kunada nga rod. Sa bagay, Ay na, nagdakkel ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputan na singpet ni Kevin. Kat, awan ka di ba ti plano yung agkalaysa? Umadanin. Madama nga rod ti plano mi para iti panagkalay sa mi. Ay na, magagara na unay. Kat siyak to ti maid of honor ha? Sure,
Sika talaga ti maid of honor. Gaputa si kaka nga rod ti best friend ko. Ay, una yung tikastoy. Noodles man ang timakan. Ay, kat ano sama? Tay sumat nga rod ti kabalan ti kwartam agatangan. Ay na, biyag aya. Apay, Ay. at the reklamom? Siyak tupay, kat an-anusak nga uray amok nga awan sustansya na day ta ipapaunag ko, kat agdididi pa'y ti anak ta. Anya? Oh, anya, Dexter. Ibagamanan nga agbababawi ka anang ikabalay kanya. Ibagamanan nga adayo anak nakam ni Arlene ngam iti siya. Huston, Rina. Di kan sumanao. Awan lang arudan ti masida. Karkaruon pa'y apatamnayan ti panangan. Gapo iti kinalabid mo. Ah, kasta? Huston ko na, Rina. Di ka nagsupay. Di mon urayan ang maong puti anos ko kan ka. Arlene, apay ka di anak at adayo tinakaiturungan dagiti imatang mo. Kevin Lakay. Apay, agbababawi ka, anak asawa kanya? Sika talaga Lakay. Apay ko mga agbabawi ak ngay. Ha? Ay katadakan ka, Nung ay adda di mo kayat kanya ka. Di ka man Lakay. Awan ti panunot ko akasta. Kinapudno na, nakaragrag sakak. Gaputa si ka tinagbalin nga asawak. Naanos, kan manangilala. Agyaman ak unay, Arlene. Kat ikarik, ipatag ka aginggat maudi nga angas ko. Kasta ak matlakay. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ngam apay nga rod, akasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak nga rod tinapalabas, Lakay. Ha? Pampanunutak dagiti nasasakit abalikas ko iti kini Dexter. Gapo iti nalaus asakit tinakam ko kankwana. Uray kasano, makonkonsensya ak. Ala, di mon pa kariribukan dayta. Agdawat ka iti pamakawan ti Diyos. Katinton addaman pagsabatan yu ka ni Dexter. Agkid daw ka mat iti pamakawan kankwana. Ha? Sigurado ka, Lakay? Palubusan na amakisarita kini Dexter? Apay kumaasaan ngay. Palubusan ka, Arlene. Gaputa mo ngagsarita kayo laeng. Kantap no mapunas ti dagensen di tabarukong mo. Pasensya ka kuman Doon nakaisturbuak, Arnold. Saan mo, Dexter? Naimbag man tayo may ganito yung pwesto. Unaklaki din no sinakit mo dagiti imbagbagak itikin ka. Saan, Arnold? Apay kumangay nga agsakit tinakam ko ka. Kinapud mo na. Mabainak ko mga agparangkan ka. Ngam awanan ti amok nga asitgan. Ha? Apay? Adda ka di ti parikot mo, Dexter? Arnold, diyak mo. Numaibaga parikot da ito'y. Ngam apay nga taakas to'y. Kanayon ang nadagsan ti riknak. Kat ni Arlene a kanayon ti adda iti panunot ko. Kat iso pa yun ti may saasaan mi apagkinkinawatan kan ni Rina. Anya? Uwan, Arnold. Day tatipod no. Kan may sa kaslaawanan panagayat ko kan ni Rina. Pare, addan anak yu kan ni Rina. Iso arumbang lang nga ipamaysam ti atensyon mo kadakwada. Kat no may papanmot kan ni Arlene. Asid gam. Kat agkid daw ka iti pamakawan. Tapno mapunas ti dagensen mo. Ha? Wan pare, aramidem na ita. Tapno maaddaan ka iti talinaay iti panunot. Nagsina kayo, gapo iti biddot mo. Kat adda ti sakit tinakam naking ka. Iso akas ta amakonkonsensya ka.
Banag amang mangtid daginsen itirik nam. Ngam no agpinakawan kayo. Sigurado. Mapunas dayta, pare. Wan Arnold, aramidak dayta. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Gasa, itibiyag. Sumangpertan ng tunpigat, tagbalin ayayayo anak ko. Pudo ti kinuna ti amayo. Kat agsingsingpot kayo kuma, ha? Apay, sa dino ka di manan ti papanan nyo. Wan nga Rod, pumanaw kayo kadimanan? Panawan da kami manan? Benji, Ana, mawatan nyo kumati panggapmikin ni mamayo. Para matlang iti panagadal nyo da ito yung araramidan mi iti nayo. Ngam na para kada kami, Papa. Saan akwarta ti kasapulan mi? Mabiyag kami, mat. Nga oray saan kayo nga umadayo. Kontento kamin itibiyag tayo, Papa. Mama. Ana, sana bali, taad damat ti kapsat mo akadwam dito'y balay. Kan adda nga rod ti umay inton bigat ayayayo. Mama, Papa, saan ayaya ti kasapulan mi? O di kat da kayo amis mo anaganak mi. Da kayo ti kayat mi akadin na. Ngam no iso ti pakaragsakan nyo. Nga adda ka da kayo daytan. Amo mimot lang adi kay matubngar iti dayta kayat yo, Mama, Papa. Siga ka din ni Rika? Tiyag balin ayaya dagiti anak mi? Wan, sir. Ala, lumugan ka nga rin iti kotse sa agturong tanijay. Wan, sir. Awan ka din tigatagam. Aman no adra. Panunutam. Itata pa dito sentro. Awanan, sir. Ala nga ron. Mapanta ni Jibalay. Ay. Amom. Nasayat mat di ka nagbabawi. Umay dito syudad, Riga. Saan at talaga, sir? Kaputa ka sa pulang unay ti trabaho. Nasayat mat. Panagkunak. Kasan ka marigatan ngagbalin ayaya dagiti anak mi. Kaputa dadakil dan. Kulay uti inaw na. Kan high school mat ti inaw di. Kat numay papan mat iti lalabaan. Saan ka marigatan? Tauray washing machine na kanayon daramatan tunggal aglaba. Wan, sir. Kabailag ti trabaho. Kaputa day tamot tinagbalin at trabaho idi. Okay. San gaya man nagkamali ti misis ko anang piligan ka? Benji, iho, di mo kumabaybay anti kabsat mo, ha? Insan nyo kumangay ikan iti sakit ti ulo ti yayayo. Wen, Papa? Kat si ka, Ana, igaad mo kumati agadal, iha. Katong palom kumati bagati kapsat mo. Kastamot ti ayayo. Saan kayo kumanga agap-apa, ha? Saan kayo kumanapalubusan, Mama? Amok matlang saan kayo maigawid. Iso apalubusan kayon. Sapay kumataagawid kayo adagos. Wan, anak ko. Ipatpatag kayo unay-unay. Dayta kumati kanayon nyo alaglakipan. Kanayon kami nga umatayo. Ngam para matlaang kada kayo ti aram idan eh. Wen, Mama. Kit aganad kayo kumakanayan kin ni Papa. Mama. Wan, Mama. Aganad kayo, Kan kanayon kayo ito nga umawag kada kami. Ala, kayo lumuganin. Mapan kami mutan. 15 minutos laangin. Ag-flight kami. Wan, Papa. Sir Benji, ada ko malaang kayat ko adamagan. Ay na, Benji latan. Tsaka ti nakapurpurman. Anya ka di ko naya damagan nyo. Benji, ita ka dila ang amapan iti sa bali apagilian dagiti dadakkel nyo? Saan yaya? Upat abulan lang ti panagtali na dito Pinas.
kat pimanaw da manen. Nukas na. Nairuwam kayon iti kabsat mo akanayon da apanawan? No siyak, narwama ko niyaya. Ngam ti kapsat ko, kanayon na abirukan da mamakan papa. Iso na sakit tinakam na iti papandap. Ma'am Ana, anyat orasan. Apay nga itakala ang asimangpet. Itay pa asimangpet ti kabsat mo. For your information, Manang Rika, yaya ka laang dito'y balay mi. Isu nga awan karbangam amakibiyang iti amin yar aramidak. Kan awan ti karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Maawatam? Ma'am Ana, saan kayo apakibibyangan? Ngam siyak ti yaya yo. Intalakda kayo dagiti dadakkel yo kanyak. Iso ang pagrabangak akita akmat no anya ti aramidan yo. Arig nan siyak ti may kadua dadakkel yo. Iso a responsibilidad kayo abantayan. Ken iwanwan iti aramidan yo. Oho, adula amin nga ibagbagam. Ti ibagam kit di, biyangot ka katulong. Anya. Manipod ita, di nakpakibibyangan iti kahit kung aramida na. Tano siyak ti masuron, kabailan ka apapanawan. Laglagi pang, balay mi da ito'y Manang Rika, maawatam? Anya. Ala, di ta kayon. Ingkakit di ko pinandagiti badok ka na magaan. Anyan na itang ubing. Talaga asabali ti ugalin. Manang Rika, Oh, Benji, nakariing kamat gaya man. Kayat mo ka dita itimplaan ka iti kapem? ay na manang. Sahanan, saklatan. Sa anak mat ngubing, nga ultimo kape kat ipatimplak pelaken ka. Ha? Un gaya manang. Pasensyakan ka dagiti magbagati kapsat ko kada kayo idirabi ha. Ay na, talaga di na mo ti masuruan. Nangagmugayam ti saritaan mi. Un manang, apag isorin mo harak iti silid ko. Kat nangag ko tinakapigpig sa panagsasauna ken ka. Sana bale, maanusak ti ugali ni Ma'am Ana. Lod ako madam mamakan papa. Makita da ito yung ugali ni Ana. Ngamsan mo't ngamin, taura niya ti, panagpakaasik nga gawid da. Didak ikan ka no. Talaga kahit dati agpado iti kwarta. Ngam di damot pampanunutin, na niya ti mapaspasamak ti balay. Benji. Ay nga mala, sana bale. Parang inton makawid da. Makita dati nagbaliwan ni Ana. Kat saan dan tunga umadayupay. Tapno mabantayan dan ni Ana. Tatalagamat at di na ta ni kaskaso. Ala, agkape kakit din, Benji. Di mon panunutin day ta. Tapno saan ang makadadaal iti mood. At dati may balakad mo kanyak. Ha? May papanitan niya. Ay, anyang ta tinasayat nga ramidag. Ne, ita ka man pa yan nagsinay ti kasta ka unag. Apay, ada ka di parikot mo. Tikapsat ko rens. Kanayon ang amarabyan nga gawid. Kabailan na pa yan napukawan ni Manang Rika. Kitustumot dagiti ibagbaga ni Manang Rika kenkwana. Anya? Mano atawa ng tiyaya yo. Ngam kasta ter aramidin ti kabsat mo. Imbis ko manasidag tirit nanakin ni Manang Rika. Wala rod rens. Sakpegid din makapanunot iti nasayat. Ang mga nusan ang makaanos ni Manang Rika kat pumanaw. Sapay na kananos. Anyan ti kasta. Nagbaliw gaya mo ti kabsat mo. Talaga nagbalbaliwan, Renz. Isu akas la ipungot ko nga rod. Ay, dahi tatisan mo nga aramidan. Amang ano kumarkaro kiti ti sitwasyon nyo. Maguluguluwanak nga rod iti panunot ko, Renz. Basta, Benji,
Di mo ko mapaspasakitan ti kabsat mo. Gapo ta mabalin na madadaal ti relasyon yung agkabsat. Gapo iti dayta. Kumusta kayong dita, mama? Nasaya at latamat, anak ko. Ayan ka din ni papa. Ay na, Benji. Busy ti amayo. At di trabaho na. Kahit kumusta kayon di tayo. Nasaya at latamod, mama. Angam, pangaasiyo to agawid kayo kuman. Kasapulan kayo dito'y, mama. Ay nanak ko. Ano sa nyo kumapay dita? Kaputan nag-extend kami iti kontrata mi. Ngam, mama, at datinas ka na amamuan nyo may papanitikapsat ko. Malan, Benji. Agsarita tantumanan indon sumaruno. Nalpasan ti break time ko. Bye, iho. Panyan ti kastoy. Talaga kasla awan ti dadakkel mi. Ultimo awag. Awan ti oras da kada kami. Talaga akwarta laing taday ti panunot da. Abay ka di nagbayag kayo amang hilungat itiri daw ha? Tuulong kayo ka di amin nakakadwak di balay? Nabartek ka man na simang putana. Anya ka din dito nga raramidam. Oh, sigamat gayam kabsat. Unay ka nana. Saan ang maiparbang dito nga raramidam ha? Sana mo napakibibyangan. Ala, sumrakan. Okay. Yan dito nga raramidam atin ko. Diya ako namuti sa wakan ka. Talaga asabarin ti ugalim. Oh, come on, Benji. Amangan na maapal ka lang. I'm just enjoying my life, you know. So please, bay anak mo't kumaa. Aramidam mo at tikayat mo. Anya? Agyaman na kahit ipanang kadong kanyak, Rems. Amuklatan nga dati parikot mo. Isong inawagan na. Talaga bispring ka. Kaputa maawatan tirignak, friend. Siyempre Ngaman niya ka dati parikot mo. Tilatan sigo da parikot ko Di ka di manan kabsat mo. Wan, friend. Kumarkaro mo tanti kinatangkan ti ulo na. Sungbatan nakpayan iti dakas. Nang runa kinimanang Rika, di na pulos ipangpangag. Ano samlat ng tikabsat mo, Benji? Barang nagbaliw tumot lang. Ay, numaminsan. Kasla pa basulat damamakan pa ba? Kaputa kasla di da kami pagkanano. Awan pa'y matikunada nga umayda kami pasyaran. Extend iti kontrata da. Amangan no kaya dati makaurnong itinawadwad, Benji. Ay, adda matibasita negosyo da, friend. Ngam, ay na. Diyak amo, no apay asaan da mapnak, kwarta lapta. Saan tayo kumaaliwayan ti pagrebangan tayo kadagiti anak tayo? Kabayatan ti panagtrabaho tayo. Kadagiti anak, maawatan tayo kumadagiti naganak tayo. No umadayuda gapu iti ayat dang agipundar para iti masakbayan tayo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas. Iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.